Man malu lau tele o le nau ta inga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fonga fia ma le wha maoni e wha mali e ina e so se tasio ma malu le atu nu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a mata mai ya oe wha ma ite swinga le lei ta alofa ma le lau fonga fia Malo ina o fea e usu po ye si o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti fa longol vai nga luol por kikian malo la foi wo poi kum nga kai mana te le ala avano le leia le si taru sanga ia mo masini fo ile vidia ila au te lo se falo lolo mo masini ui papa ke harusa o ala i vai tele ile falo lo mo fato anga te mo masini le lei masini anga ta oye kuai te le lava o te alua tu la ile whare komiti taru sanga ia no ti elo le i vai tele se mata ia masini fio mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele fa peasa le longa mo le motu tele sa la fai pe bala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o fa peasa le longa ile 5 pe asia se fo ilunga o penga ta failangi ile mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited Samoa Agriculture Store helping you grow. Ole taule wati ne vaenga ole tai au ya ole ua afaton nei male itu la e ono ya ele tautomala unanga ni elsi fongo Samoa le lua apile nei foi tai au ya ole aso forele ya ole toya so nei momoa me pe ona yai ya tato fa salonga ya ame se foi ele tautomala unanga nei ale si fongo Samoa le lua apile nei tai au ya o falo fa tuai ma fa feila ia tuai ile so fa man malo Yesu Kristo la tatu li mal tatu fa ola ya ile mai mo mal fa fonga tapo mai el malu mal pa ia ya o so tatu tunu o Samoa ya taina le fo ile fa fonga tapo mai America Samoa ya ile nei ta la stofia to talo vanito ke lang malo so fo la le nei ta au o atul tatu fa fila mal tatu fa talofa ya ile malu malpa iyo na yatatu paanga ya olo lalamba pa au isa o staff le nei kelope New Zealand Australia Hawaii le malo telo America le atu Europa le atu Asia ya o fair level vaenga lo e maua mai yatatu fa salonga ya fa tala fa tu malanga fa nwalo ya ma lol so ifo mnuia le nei ta ma lol flau we ia le tua le o tatu yai ya ole aso fai ule nei to aso nei momoa ole nei masina fai tawi tu la fo ile masina yu laila tawia ya ona tato au lia le masava lia masina lona valu ya ole tato fo longa nei tu sanga lua fe luas fu ma ona vatara watu mai le tu le manul pensule mo nei ya ile mai wolunga mal pa ia na ya tato hapa anga ya olo mafuta fa fonga mai le nei tai au atalo fai fioil tana lei ya so stovine so se fata fai taulanga ya fa benano fa tu pa le fo ya wale tu malo fin ngalo ma lord se fua ngale lui ya fa atalo fa pa ia nei ma tu le nei tai au fa fonga ta po mai tonu mo te malawa ma lo fai il favor
ya malo la o tau tapu inga ya mala o tau talo leo ya fa fila foi fa talo fa le lo le tatu pa anga mai se ya ila tau na wa la usu fo inga luenga mtiu tau amata ya ole nei tayao fa malo le usu malo lo sai malo fa ban losi ya wa onisi ya ole to ya so nei la tau nga luenga mtiu te fai banga da ila tau e fa wa pele la tau unanga fa unga va ya so bo weekends ya ila sto na imala so sa ya malo lo sai ole to ya so fo le nei wa onga nei fa nau le nei va ya so ya va so lo na luon nei ta luon na to ya e ile kwata lo na tolu ya o onga le mato atunu nei o Samoa ya vai foi na e ala fa ya le tayao ta pena ga masani wa ile si va enga ese time fenga wen ai ya ole si va enga le o levo na lo sumai fenga wen a matal tal tol fa solo bel tal fa e vo ila to sa matal tal lima fa solo bel tal hono ya e vo ila to la nga mai lunga la tele nei time ya mai se vo ila to lewa ala fa yani to mo to malawa ta pena nga masani ta pena le maluol ta ya o sto ina mo si o mo tu wal fale ya ta pena to ai malela to singo le uli ya wai itanga ese fa antinonga le nei aso freely ya ole aso fa lupe ni si ole aso pupu ya fa mai le si vai nga vo ile masani na fa umi ya la to la so freely mai ole aso freely ai ole aso umi ya ai wa mai oile nei tai au wa mai oile nei tai au ilo ala fa mai ya walu sang fia mai ole nganga ia tantu porklami ole mau lo fia ya amata ilo waso ole vitute pito sili la vale na ona mau ngo fia le tantu porklami ya ole mau lo fia atanga ole tu lo finangalo ya mau lo fia ta pena fia ai ya nga wenga matute mai se foi fanga solo feanga ya le nei aso freely ai we ni se la tau fai malanga tu muteli se la fai ya ma tau la vai nei i Samoa ai we ni se la tau sa nga le luel muteli se la fai fo toi tali mai ya itu mo nei ya fa ma lo la ron sa fai si to telio le auta fa le mai tawina le tonu ta tu no ya mai se la tau malanga sia sita fa mai mo me ya tu mau ya wa tele le ma tau tupe maua ya ma tau nei Samoa ya mai se la ya ole alava avel tala avel o tatu no ya ile atafa male atafa le nei kelope ya ila tolo malanga mai ya ma sia Samoa ile ava yaso male ava yaso Atalavantu ile sunga ya faftai amosa ya masalatu ainga na mahuta mai Melbourne Australia man wiau faiva le nei yaso fo faftai tele lava la sunga faftai male ainga ya man wiau telefo tiute ya ma faiva fanga solo ni yaso taravatu le sunga ya vai moana seu malo ta o manuia lo fionga tu sala fa talo fa watu atu na yo matua ya le pai mulianga ya maletina ya senani le pai ma lord so ifo malnange maya o lua matua God bless manuia lo ta ya lo fionga fa tele lava vai moana ya manuia telefo tiute ma faiva o le nei ta yao. Ya le sunga ya Samuelu oi ese good morning Samoa ya male fasala ma lol tautua morning le sunga Samuelu ya ma lol langi mama ya ma lo ila la usul nei va ngol ta ya fa talo volta tu porklame ya isi va nga sia sa fi tai tunga manga wenga matute ole po ya ole ua mana tu fo yo le ua manava ya po na fo ta pena va to manava ya po le tali tu la valu ile ta dei ya ole asa matu ka ngulu lava vaiane taya ya o matu mo moe falele ya ole asa fatino la topi to la alfa malolo to so ifo ngale lue ya malolo tawa tai malolo pale ngalwenga ya le bongsa mo watu ya fa vela infantalo fantato lang long so auto tato proclame tala flava sa mo le nei taya ulenga mala ufainga ngalwenga le company le fexco ya wa mfai beonda fata winal tato proclame ya talo falava Samoa etu mai lo a lo lima mata lu lima mata fa talofa ya malefsili masani na o mai oi o mai na tunu ul malulu talo fai o mai sia tunu ul tau vela o mai sia tunu ule fesuya ingo le tau
Ia o mai ni se atu nuu, wa maton tintilo fo ile mativa, tau wha so te mau ainga, ia o le uti o le suawai maua, o tūlanga tau mawha, ia o le tele nā male ana noa ina, ia li liwane i leisi tū o le neikelope, ia le whawata wa i o le malo i le atunuu, o le atunuu i le malo, ia pe o na i taua pe o na whatirina. Ia, li liwane i leisi tū, o lo whaanga soro ta longa, ia a malo le tau pulenga e pe o na tali malo i le atunuu o Skotilani, ia lea fo i masi ia tuai male au malanga, au ta alo le tātou atunuu, ia lo ta ia i le fionga le Minster, ia o le matanga luenga, o ta longa, ia malanga o le whiwhi o tangata, ia lea fionga ia Honourable Sewa Muli, le tuunga Fasitoma, ia mai se lea fionga lea li sui Minster, ia lea fionga ia fiu, ia Bonifacio Vasa, ia male loa le tātou o malanga. Ma ua tala fia, ia staimi fo i tātou tala noa ma tātou vitu whai ai, ia ili poti fia ma tala manaia pe o maua, ia tulanga i tau mwhainga le tātou au. Ia, ai manatus i tātou se atu sina tātou musika wa tala watu le sunga ia Filiant Manuel nei tāu fau i lau fionga, ia lelo mafuta mai sini ma se lātou ainga. Ia, Manuel ho nei asa lau sunga Filiant, ia anga leile tua, tala watu le sunga ia Benimala, ia good morning, ma lolo soi fo Manuel nei tāu fau, ia good morning, ma lolo langia mama. Se mal tātou taimi, le oto se funu mara fitu minuta le tana tā leo le itu lai fitu, ia tātou se mai tātou whavivianga, sang ma lua le tai au, ma leo vai bese le whaiwhai isi, ma sai foi o le tātou por klame. Ime
Tama, wa e mai ia, e watu se whala au. Le ai. Ea, au mai lala tau singa tama. Le ai. Ea, tama, tunu pa mai se mo mawe. Moi kiki o awakonga o le ai, le ai. Aya, ea la tama, na ese me ki manga awai. Fale o ke le lunga le lima fanse fulua mo. O le taimile watine vaenga le tai ao le o toi se fulu ma le tasi minuta le tana talia ia o le tula e fitu i le tautua ma le unanga ni le si fongo Samoa le lu apili nei fo i tai au fau ia stasio vaenga pe ona iai tani maa lolo tatu o tunu i le malanga mai a le Kovanasili ia o le maa lo Amerika Samoa le a fionga ia pula li i Nicolau Pula ia ma le Felo i foi ia ma le ambasa fou Amerika i Samoa nei Terry Novely ia le ana mawaila wa noa i felo i whaapitoa ma le teitai o le malo Samoa le a fionga le i Palamia Honorable Haule le mali toa le o te palante vau Fosseschmidt ia ma le tato malo o se lao le foi ia toi tala noa i naima sa toi whaatala noa i la sanga lumanai o malo e lua ia ile ngā le lua e whaatasi ia maupongi una ia le mata i tūle leo a fianga o tua oi faa le vā i malo. Sa moam tutuila ia vata sema manua ia ona ole wheawea ia o fuala au fasaina. E leo toi nama laina fuala au fasaina le ua tele na la walunga ia i sole ngā tula fono le ngā tula tātu tunuu o le nei tulangi al Pasifika ia a mai se fo ia tunu tele. Sola o le whailo inga whaapitoa ma loe lua na no ta inga o Samoa ia ma Amerika Samoa ina ia tineia ma to i titina i lalo tulolu whaafunga mai tafi e sea ia ma fufuru e se loa lea soli ngā tu la fono ia lea lo o a fiai ia nai o tātou tangata no ia ma o se awa no le lei fo ina soalau pule ma tau wha mautua se fofuanga ma mau ia mo le polo kalame o le fontanga ato Samoa ia le pena masari foi fa tune nei le tau sanga nei tau sanga se ma vai tune ia o le ala tau fu se fo no tanga il fai unga le tau sanga nei ale ato Samoa which is o America Samoa ia matato nei Samoa ia le ala atali malo ai Samoa ia o le nganga mawalunga na ia o tai o malo i lua e tulanga le sanga tu mau pea ma sanga fa mau tu ma fa mau sali ma matua i mawa ai lava le whengainga ia ma le mautanga le vao le uso Amerika Samoa ma Samoa ia pela ona malanga mai ai ia le whionga i le Kovanasili Amerika Samoa ia ma le fatua ma le nato o malanga ia i le nei fo i vaiaso pe ona tali malo ai ia le tato malo ia o se tasina vaenga taua ma vaenga le lei ia ma vaenga o le look forward anga i to tele ia a mai se lava ia o le sila ma bawa tai ia o atu no e lua ia o ase sa mo sanga le mu ia mai se lava ia e mo i lava o lai e lalo i Amerika Samoa le fa malunga le balo telo Amerika ai le o mafai o na vau ia e le o mafai fo i ona tuua ia le masaninga le nei ia Samoa ma Amerika Samoa stulanga le nei ia mai se lava la ele o misi le ia so malanga inga i va moto e lua ia ele ngata va lele ia o malanga inga fo i lunga vasa le il tato va malanga la stofi o le siva ia so malanga tato va ale mo Amerika Samoa la stofi ia ai saule pole so freely tau no mai nei va la stonai ia ona o le siva ia so ia lulva ai le asolua pe ia wa fa pena sola o le lava ile o ele mo fai na muta ia le maftanga le anga ia tufo ina ia tatu tangata o le mawale avanoa ia fai ngā ruenga i Amerika Samoa ia ma te le elu sosoani Amerika Samoa la tauia ia itulanga taul tamau ainga le tatu tunu ia mai se vaenga ia pe ona ia tatu fa sultau sanga o le vaenga le medical team ala tunu saina ia talona ngā lulue ia ma maila la tu sosoani tonu Samoa
ia e tātou te tala se pai e fo i malanganga whaatai le te lea lo so soani mai nei malo ia mai se fo ia o malo ia lea e iai ia le tūlanga fo i lea o le so soani mai e le ngata o tūlanga tau i ia tinae ia ai o saina le isi atunu o leo whaamawina ia o le tele o awanoa a onga whaskolosipi ia ana a alo ma whanau o le tātou tunu lea tau sanga ma lea tau sanga ma lea tau sanga e inisi o skolosipi ta itasi tau sanga ta ilua tau sanga o le skolosipi umila wale o te iloa o le whainga paanga sa mo masaina le iaina ia a whanau a onga mo le 5 tau sanga 5 tau sanga ia o ngai saina e le ngata o mata upu ia e pei ona iai wha nei ona po ia ai e maua fo ile tūlanga skolosipi o anam whanau ma tangata anu o Samoa ile tūlanga tawati nai ia pei lau ina wai tilo nei atunu ia na ua o iai ia tūlanga fo ile o le maua o awanoa i ngā luenga ia e le tai whaatu salia ia e o atua i le whaatita inga ia o a whaapeo le whalelea sa inga ia ai e le ingi ni kāpaka ke kele fo ingai e la au loa le mea ia e ho fo i la tau whaatu anga pei o le la tau lea taltanunga ia le lai tau mawhai au na iai ia na ia lam whanau ua iai le pine whamau ia na inisio alam whanau lea sa mawala wana o whaskolosipi a tunu mau ia i le tulanga lea tau atina o lea ua tini ua tino mai ia a lātou tau mawhainga ina ua toi taliu mai e le ngātou te lea le lātou silafia ia ma le lātou wangawaa o lea ua tuwha ma whaasoa ma tānga luenga ia o whaatoanga ia mai so tau mawhainga atina ia mai se foi o lea atina ina o tutonu lawa i o lātou ainga lea ua sasaa uma iai le to mai lea lea nao mai ma lātou mai saina lea ua whaatino i atina ia i tutono lātou ainga witu so se feedback pito i sili lea ona mawalunga malelei ia i le anga i atul telo tātou tunu mai se lawa le tulanga tawa o nga na iala mawhanau ia e le ngātou fo i le na mawalawa noa i tangata whai ngā luenga ia e anga i ato i senga whalau tele lātou silafia maleloa tele lawa o nisio malanga lele o Mrs. Tausanga ia o lea o onga vaenga leo mea kau technology mea kau technicals ia awai wa matua i mamau ka ke ika yelo kala ku sainga so le ai sa fai atu ile hotel na matua wa pia ia ai sa fa kanga ka se mai matua le sa fai lau o se me winga ese wa ile iva ai va atasio tamata ia tu load fa fonga mai wa ka ke wa pe sole ia kala ku malaka Facebook le fa nga ngei malaka Instagram malaka imo malaka se a mea lau ka aloi oi saina pe yo le mamao le na ia o le tele vave fo ile na o le tele o tunu te tele ia le lava e tau apa nga ia le tatu o tunu ia ona o le anga i luma e le o ai se vai nga fo ile o le tele le toia nga i tua ia tulanga pe ona ia le tatu o tunu ia ai o le nga fo ina e tau mawhai ina ia maua uma ia wanoa nei ia ona o le manatu ia silafia uma vaenga uma mai loa vaenga uma atalavantu le sunga ia uti vaino po sini tau au vea ma lo laval tau tua mo tātou tunu ia o le alo o mata matatu i nei po uta po o UT ia ma lo le saifo manuia lo sunga uti vaino po ia male ainga manuia telefo i tiute mawhai wal nei aso ia atalavantu le sunga ia matile tina ia matile mtiasi ta manuia ma lo su tutel nei tai au fo manuia telenga wenga wa tutel nei aso lo fatu to ofisa malu lo fatu pa angal tu ipi ma futantu i America Samoa ia ole tina ia mtile ma lo so i fo manuia mtile ia ile nei tai au lo fatu mo oi manuia lo waso ta lo fatu lo so ia ruta o kesene au tupo ia moni uso pele vi ile li elo maua pe oil so i fo manuia manuia ne ya solo fatele mo ele uso yoe vi ia lava le li ruta ia anga le fo itama ia fa pena na so sonia tu mo ele uso nga luenga mtiu te fa le ya solo fatele mo oi le ale fa ia ele yo o al men karango inga ia alo fa tu mo e o pone fa ya sole li anta va tu le sunga ia fa mo tauloa so alo le fionga fa mo talo so alo Ellie Wilson
ta mo via lo fionga ya o le lo o mahuta to le speakers ma tango fiel por klame ya le li ala va to lo fionga fa mo tauloa ya male aingal nei ta ya mo via telefai matute o le nei aso ya to ta lo va to le fionga ya anga siata mo malai ya morning malo le usu malo to to no o lo va tum ta po ya to South Auckland in New Zealand ta lo va to lo fionga anga siata ya malo so fo mo via ile nei ta ya ya tulanga pe ona ya tiu te favor ya ole ne yaso leo tatolo minu tele tona ta leo le tula fitu ya tatu se ma stato fa fianga musika so fe filoi ya ole ne vainga le tai alfa mai le ofe bese Mona Lisa Creighton ole taunu unga ya taunu unga ne nga wenga mtu te fa ni sele ne yaso fraile mai al tatu fa fianga le tatu tuli mai e se fa popongo tatu telefone mai vai fanua Talafalava o talafau mai vai whanua. Ua pāsia lo ia reka peneta I rana whanutanga I rene vai aso, lesi I tanga whau o tau pāsese mo ta avale lau pāsese la iti whaatase I mapasi. O le neisi I tanga whau, ua whaatulanga ele si itia I le tolu se fulu pasene,
Mo tau pa sese I ta vale la pa sese la iti mapasi fua I tau o loo iai ile te minei. Ole a tala tala manina le pulenga o fela ua inga ilungo le lau ele le tau tonga o te tele, ua whaatulanga I ele nei whaai unga loa I halo tātou malo. Ole mata upu lava lea langa ai fina ngalo le mamalu ave ta vale la pa sese. Ile manatura nei vai tau mo le tau ngoi tau le soifuanga ua iai nei. Na ilo ai fo I le komiti whaafoe le pulenga o fela ua inga le lau ele, o le asosio ave ta vale la pa sese, matu ua tulo le kapene tamo se isi whaato whala inga, lea la ua maua le tali. O le au nanga ta wetele, aina iei fo I whaafita uli ina ua whaa lia fina ngalo iso le atunuu, ile si itanga ua whaia e nisio ave ta vale la pa sese, ai ele I eise whaai ungalo ia iai. O le tu tau whela ua inga, o le isi vaenga lea, o atina tele, ilo tatou atunuu. O le ulua ipine aureo Samoa I taalunga le tau pulenga I Glasgow I le vaiasuna nei. Na maua le tamaita isi ua me mamafa o St. Towers. Sa ia toi te tae foi ma le matati ai le vaenga o tamaita I fitu se fulu fitu kilo kalama le mamafa. I le si malele se lau ma le fitu kilo kalama le mamafa. O le taimine I Glasgow ua iai pine siliva, pine aureo ma pine apa me mea Samoa. Ma ua matia foi tau mawhinga, a alo le atunu I taalunga le fusu. Si a au maisi. Ele o malo le tapua inga sa moi vaenga ese le kilope, awa o faiva lava tapua ia ea e malimanuia. O lo fanga solo pe talonga le taimine nei ma e o I le fitu se fulu atinu o lo awa ia tula tu sui. Wa amatatu sila le malo e ala I le mtanga nuinga wa onga manga nuu. I se isi a wala o na fiso soni ma ia le malo telo Amerika, ia o onga lutatu atinu O le vai aso nei na whaatautai ai le whanatanga le whionga le minisita ia Honourable ai ono Dr. Alec Ekerema. Whaapea ima le ame pasa fili a fau, o lea malo ia Jared Nauvali. O lea whanatanga na mawhai o na wa ili umai tuwe o noa nga ima ia le langanangu sua. A Amerika mo le whaalau telei na o to mai maa ngawa a, ai o le poto salalau mo alo mawhana o Samoa. Wa o onga le ki lava lea te tala ili tele wa avunoa. Ai o le malamlama fau e wha au penga I nai le tangata soifua. Mo le sa ilia o sona na mana imanuia, ma tautua I nai a inga, a whioanga, I tu malo, e ka le sia ma le malo. O avanua umana I tari sapaya e le whainga malo o lo tu mai le foe, ina ia maua e o tātou tangata nuu. Tala fauna mo le nei vai ngole aso ma ni telefo fuanga fianga I masio tātou atu nuu. Ia o lena ua whafonga le tātou atunuu, ia I le hulua I whasalawana atu, ia o tātou telefon mai vai whanua, o le nei fo I wahenga le tai au, ia e peiona tāpna ina tu whātasia, ia manasa whonga I nātu le sunga ia matau aina, isa ako, ia mai le wahenga o tātou telefon. Ia ina o se mana waluati, o lea ua ono minuta te nei ia le itu lai fitu. Ia telenisio vaenga lea sa ta ue tātou telefon le nei vaenga le tai au. Tulanga lea I le whaisi umi o le taimion whetutu nai. Ia vaenga pe o nei il tātou reporti le siti ai o tau o pāsese. Ia o tau o pāsese a taxi la o pāsese ma pasi. Ia ilo tātou o tunu. Ia o nol tulanga fo I lea e taimia lea na mata mai ai ona saule tana vo ile le suau o si il suau si le tau le suau fa solo mai ai nei masina se vai today ia o le time fo ina na mata la ngona ile si uleo lea ia o ave taxi ma ave bus ia ilo tato no a lela ua maua ia le watasil fina ngano tato maloi na ua mai a sole pule
ia ma whaatala noa ma tā upu uma, ma vaenga uma, ia na fofola umai lunga lau ma saili, ia se tasi ma se tonu, ia lea la ua maua, ia ma ua yeile si tanga fou, ia tolu sulpa sene. Ua o le saule masanina sauele taksi o inu, ia tau mai inei mulinu, e lua sulima tala, ia lona wenga la, ia lea la si iatu. Tolu sultala, fa sultala, ia tulanga na, ia e ofo ilai pasese o pasila pasese, wai pole hale tele ma le tele o ta vale le tatou tunu, e nisi o ainga ta itonu ta ifala tu ta vale, ia wa alu al tamai lana ta vale whengarwenga, o soltinai lana ta vale sau whengarwenga, alu le tama matua whengarwenga lana ta vale, alu le stama, alu le tama la ya onga lana ta vale, ia wa yai vaenga va pena wa ainga va pena ia onisio ainga ia wa tai wa tele ta vale ia au le wala mai tawina la yo le ia lu ata to taxi la pasese ia ma ta to pasi la pasese so le si tanga faulanda ia le ai tolu sul pesene ia tulanga pe yai ma taina ia tai loana wa etanga yai mai sila ne yai ia ilunga upenga tafa ilangi le tatu team Samoa i Glasgow Scotland ia ile fa nga solonga foi ia o tabil sanga o talonga malol tau pulenga ile nei tau sanga lua felua sul maleono ia ile ta maua il suafol ta mai ta ia Saini Stars ole lua ipine auro la tatu o tano o talonga malol tau pulenga ia ile si nga o me mafa Rami ang ukali alo ikaksisi o mea mafa. Bisi ito ifo imal malanga wale ave sa tol sanga pe mafai. Maua sa no uto alo ito sisi o mea mafa. Ya ava aila iaile ial nga. Ya elengan sana bawal pini auro tama ita ya Saini Stars. O to e tata ya ifo imalesi matatia. Bainga ho ileo selang mo 7 kilo kalama si imalele. Ngal kama vo ingalele e saua mai lalo sa o ai lunga sisi lunga lima ele ise wa ele skwenga si ile ka ke vai ko i saua ai lalo malolo lunga i pe sau malolo i lumal manava vai anel fa fong mai me i mai lunga i kau au ia fa ko alo lo lunga au si malele lalia ia pa vika ku ia saua mai lalo le si i alu sa o ai lunga sorry se lang mal fitu que le lo poke ma falla se lima sul kilo kalama ya vaya kwai fo ya altu langa pe on mata ina fo is umalawa talenia ya ma me alo foto ina le tuol tangata ya wai ole vaya tula ta ita talaya ya pola mengo kali ya re kaksisi o me mafa ai sau yel tama ita yo Saini Stars se sau fa sala ya alna ele ngatala ita alonga la usisinga o memmafa ya o fai pelenga ne foi mata ina le tiltiratu mo le sislatu tato tunu ya malau mai moa ne yai ya ivaenga na ole au tele statu ta alonga lele ifa tinoina ya tulanga pe ona yel fa ngasolonga a tala mana ya lavaya male feedback mai le tato au malanga ia la lo manuia lava mea ko va ia ku le si lungo limo le o le afionga le soi minister ia o le mtanga wenga o talonga ma le alanga o le fio tangata le fionga ia fiu ia le taimile na lua e fa pine fa ula le pine au rola ale alo le tato o tudo oka ko ma lo sole o le ai lunga lima o le nganga fia ia o le mana ia foile na ia le lava lo se ia ile afionga ile fatama le mtanga luenga ya le afionga ana po se wa muli le tuunga fasitoma ya male afionga le soi minsta ya fiu ya e pe fa malu ai le tato au ta alo ya mana to foi ta po inga sa moi so stafa ya e mulinga foi ma tau i nei ya ile tato o tunu unai lo o toule lalampapa au ya tunu mabau ia ila o tau fu lango mala o tau tatalo ia mo tau whainga ia aso tato tro ia o nisio vaenga pe ona ia o le tulanga lea i le
e se taso vai ngale ua tu ina mai fa matalanga I lungo le pepa fa matalanga lau pepa le so upo le malo ya le ua lo ia ile ave ese o le lango ya ma le alo ia le malo Samoa la kapi Samoa ile mai ai o le stasi wa ile mata upu tele ina fefaloa ia fina ngalo ya mai se vo yo le ai mata tu lo tatu tu do po fea ya nga ia ile matangi fefaloa ifo fina ngalo ya mamanatu malangona ya le wa mai le fa matalanga mai le lau pepo le so upo le palo ya ole wa ave ese wa withdraw ya le lango le malo ya ma tulanga fo ila le ape ona sa no ala fionga le li pa le mia tai le malo ana pona au le male to le hotel pala te va forces meet ya ele to ya ise lango tau se leni le tatu tunu ya ile la kapisa mo ai e yai ya le baenga le sila ma yai ya olai sila le tatu malo isi uni fo e fa matu ya ile lango le malo tulanga tau seleni ya o le mauti no le na o tala o le tu ina mai lunga le tatu sosle ya ale so upo le malo ya o vaenga na mo le sila fia le tatu tunu ai tele ni se vaenga tatu tal no ya matatu fa soa ya ele nei vaenga le tai au tatu klame tala la sa mo faina we anga mai lunga le tele ya fai mali mai lo sa lo o wala lunga le tele nei tai au tatu se men tatu fa fianga ya musika sui fe filoi ole nei tai au aswa Felice Mikaele ma le fa fianga fa ngoina musika le tai au. Good morning.
Pretty. Wala na station yake on na ya. Hawaii First Choice at 2AP. Tama, wala na leksyon na si falong-olong. Avoy sana First Choice sa Tama 2AP. Jamie Malas. First Choice at 2AP asetoy. Sekia kamang. Ya lena ya o tato fa salango tu sao ya ilungo penga ta fa ilangi ya mai se tato proklami tala lava Samoa ya ole si ufonga na lena mo tu lava tato wa station ID lena ya ole si ufonga stasi fo yo fletua sa lolo na soifu tautua malono soifu nga lue tu langa tau fa salango tato o unanga nei fa tu ya Rosie alala toa Filippo Angelo Vantu, ya, la Fionga Lupe, ya, Maisolotu ya Rosie, Angelo Fofo, ile Tamayalo, ya, Masalato Ainga inai pia, ya, le o mafuta maile. Ile nei foi vainga taya, ma lor soi fo maua, ma lole lange ma. Stasio vainga pe on mai ai fato fala inga le tato wa malo. Ya bapasia lo ia le tatou kapeneta ya o nisi to finga fo to finga mawalunga ya ifa ululunga nisi fo e matanga luenga le tatou malo ya e pe o tofia ya ele ya mapasia ma yele faka le tatou kapeneta filfilia le fionga ya unasa viane faifoina to ala ya ma office silio le pulenga o hatina e ale to malo ya ele to tau fa mtalaina fo ile sao ma le tele o le taimi ya ile sao le ho tamali o le tatou tunu ya o le fionga ya unasa pe o tulo le swafa ya e pe o le asa vai malima ya ile malo ya ile poloketi fo ile ana miliona mai le 5 tausanga na se ma vai antu nei ya e pe o le asa tamo e lava le fionga ya unasa ya e fa nga yoi ya le porkala melea o le poloketi miliona le tatu maloma ua famania ile kapeneta ya le ano ia yo le fionga ya unasa viane faifoina to ala ya ma office sili fo mo le pulenga watina e tu malo ya mo le sitolu to sanga ya o se tamali i ya pena fo yo na sila fia ya itulanga tawatina o lona pe o ile lifa ya ile tele o lona to mai malona nga va ya itulanga tawatina ele lau filfili ai ya ele tato malo fasulu to sanga ya le soifua ya ole fionga ya unasa ya ole si fo ya tato mtanga wenga le wa to fia foi ya pa silfa ka tato kapeneta ya le alo yai malfa mani ya le tofia ya ole afionga ya tamaleta Taiman Jensen ma office sili fo ya ole pulenga mo le faltupe atina e Samoa Public Development Bank of Samoa ya o tamali inei le ua tofia tato kapeneta ya mai se la fionga ya tamaleta ya e televo inisio fa ilonga ta vololo umia ma o lavalo na sila fia tulanga tau fa businessi ya o mata upu tau businessi ya ma wa fa ilonga fa apitoa ya ole matua o faiva ya mai se lava mata upu tau businessi ya mai le tau fa ilo fo ile sao le tamali ila tato tuno ya mai se ai o nisi tofinga ya le walo ia fo ile tofia tato kabineto le fionga ya tau ili vai lua Sonny Brown ya avea mapule sili fo ya mole fala po tonga va Samoa ai silo tau sanga ya o tau tua fo ile tamali ila tato tuno ile la o tato malo por fala po tonga va Samoa ya malo umia fo ifailonga tawaloa ya mai le university ya wa tato tuno ya mai soni university ya tuno mamao ya tulanga pe ona yai ya lona silafia ese mala le no tala noa tule taya o le ese o taleni mame alofa ya ilo tato tuno ya le tofia na inaita mali o le tuno ya o le fionga ya tawili ili ya pe ye li falai i le ngata ifale ya lona silafia ya tofia le fionga ya tamaleta ya il tulanga tau tupe fale tupe o atina ele tatu tuno ya pe o le li fai ile telefo ya lona silafia ya mea tau businessi mea tau tupe
ia to fia le fionga ia unasa tulanga tawatina ia o ina fo ile ta oto ia ilona silafia ia male te leo lona angava ia tulanga tawatina ele tatu tunu ia oni sina to finga fo ai fa tala wantu ile mahuta mai ia ale sunga ia tito luaiva. Morning sister, malona ngā lua lo whātu matamata atu nei New Zealand, bless, whaatei lo sunga tito male ainga, anga lei foi, ia le nganga le li tute ma whaiva nei tai au, atala wantu le whionga ia fui maono tau manu, tau manuia pol kalame mata ngō fia vi ia le tua, ia manuia whaiva nei aso, whaatei lo whionga fui, ia ma lola foi le on sai manuia tele foi tute ma whaiva, ia ila whionga male ainga, ia talo watu ile tongani a Erwin Fialongo, ia whekau ile lei. So ia. So ia. Ia lena, talo watu le fionga ia tofa, ma watu ia tuli. Ia, ma lord so ifo manwia le nei tai au. Aiwa, lewa foio na. Ala fo i maisto ina masi olo matua. Ia, tau fangua ia. Le sunga ia mantavete. Ya, mai se foi se la to ofenga ruenga, ya na wala usu foi ta penaina la to watina ele nei tai hau. Tala foi le sunga pali ka mota, ya mali faltua. Ya meni, ya male au fenga ruenga lau fonga fia le Rosalote na no tele se la fai. Tala foi faltu ya Susana malon fale loa. Ya mai so mo tele se la faltina ya tau le lei. Tala watu le to fai mai lolonga. Ya lusa ya Moria, tala watu foi le whionga ya Salesa, malato o ngā lua na wausu sa le longa, tala watu vaenga Frankie na ilo mafuta mai, tala watu ya Howard malato o whainga nuenga na le sapi sa le longa, ya, tala watu foi le mafuta mai, ya tamai ya sotumua, ya le whionga ya foi na ilo malava, lusa anu luam salato ainga, ya, ma lolo soi fo manuia ya te utau le nei vaenga o le tai au. Nia, talo whātu fo'i le whaafunga mai, ia, a le sunga ia seu, ia, whaamalo lava le ono sai tiute ma whaiva, ia, le sunga tau tofi, ia, good morning, ma lo soi fomanuia, ia, ma le loa loa nei tātou pa anga mo tili sila whai, ia, pe ona ba ua tātou whasa launga, ia, ele nei tā ma lo le usu, ma lo ono sai, ma lo le tawatai. Luas fulman fitu minuta leo te nei le itu la e fitu. Tātou poklame, ia, o le tātou so ta inga ni upenga ta whailangi. Tāle itu la valu tātou se mai lea ili toi whasalawa nātou tātou telefon mai vai whanua. Ia, mai a tātou telefon na liliu mai lea is tātou reporti la ta mai il tātou marketi funga lei. Ia, po le asta la mai sua ma se lātou a unanga. Ia, talo wātu fo le mbalo le antuno, ia, i lātou e au mau tātou marketi, ia, mai so i lātou le ua usu atu tātou marketi, ia, a wale, tali sa paia mai o le anga i antul tātou tuno, ia, ma whainga whātaunga le nei foi, aso whareile lātou via, se taimi la, ia, o le tātou whelo inga tāu nei, ia, ne e mai mua mai foi lea, ma e whaafonga mai po le astala mai, ia, tulanga pe o na iai fua whaele langa, ia mai se fol so sia mal tamau ainga lu o le tatu o tunu yo tatu lau fanua mo tatu lau ele ia e tu sol tatu por clame tatu ma reporti o le marketi funga lei ai tatu se mai ia is tatu fa fifianga le nei foi vaenga le tai au le tapena ma to nei sa mo le Santa ma male so sarva ia so nei tai au le stona ia so salo le sa mo mua ia o le so salo lo vai so fo ia o le asana alfa amna tuina la sauta ma ia ilo tātou tunu ia le ala la avia tu lo besen nei ia le vision band ia le sunga fa finga inga ia basta vilieru ia masela to fa ili ia ma le besen nei alo fa anga mota ma se ole taua le nei aso ua fai le tua taua i ole aso o tama e loa i lona taua o te tiu te fai lo aina o oe lava e te taina o se tama le lei e atani ai voli na rota tau matai i le faale tino ma le faale nganga e manu ia mena te fai
na te mai. Wa ore tama e tu sama onala, amatua ele to te ai lava, alumpa ile tinana e filifilia, te yo ke misole e kalesia, te lumana ile lei gose aina, tamale na e umami o lima, ose tamale lei e atani ai, molinga rota tau matai, ile faale tino male faale ngana, e manui e mena te fai. Na te mai. Tamati e alofa, ele o oe o se fita fita Roma, vai a mea uma idea na manu, ai ufi ile alofa, ele leo oi ilo ainga. Ele ai no se pisa, o se tamale lei e atani ai, molinga rota tau matai, ile faale tino male faale ngana, e manui e mena te fai, na te mai. Me alo fa o tu na mai e au na ile matai a me manu ile ne yaso tamama wa ole lo to ma wala lo o se tamale lei e atani ai molinga rota tau matai ile fa ale tino male fa ale ngana e manu ile me na te fai na te mai o se tamale lei molinga rota tau matai, ile faale tino male faale ngana, e manui e mena te fai, na te mai. Ua whaapopo ni a soa, ai ua le tu ua so folau. Whai maile mau, o le tamao le ulu o le aina. Ai o le atua o lo tātou tama sili lea o i le langi. O le tasi tolu pa ia, e ifo i aile lalorangi uma. O lea ua tātou wangantu i le whaamana tuina o le aso sā whaapitoa mo tama uma o Samoa i le neitau sanga. Mai moi le TV iwa ma whaapafonga i le lua api le si upafonga o Samoa. I whaamanuianga mai tamao le atunu. Ai me se foi mo le tupa o tina o le atunu. Mo le aso whaapitoa o tamao o Samoa. Manuia lo tau aso sa o tamao le lua whelua sifuruono. Happy Father's Day Samoa. From TV9 and 2AP. The Voice of Samoa.
malama maoa e ile langi le ai se na iloa le pongai ua mafuai e la umiti ua fai mata pupula e mumu e se afi ai se e mumu ai mammo pe fa'a pe feana e pupula malosi ai fa'a fua se io namo mata pupula sa uva aia se ata wala foia ile po tumitia i maunga male sangi ua pongisa le matangi uangi malosi le la ua le vevela le ai se tasina iloa ina ua moa tuai mana iona fulinga mata pupula e momo peise afi ai se e momo ai mammo pe fa'a pe feana e pupula malosi ai fa'a fua se io namo mata pupula mata pupula e mumu peise afi ai se e mumu ai mammo pe fa'a pe feana e pupula malosi ai fa'a fua se io namo mata pupula O le whawhiwhianga nā mai le wa bese tenari tautua. Ia, e le nei vaenga le tai au mata pupula ina wa se mai le vai le wati. O le o toi lua 10 minuta le tana tālea o le itu la e valu. Ia, o ha mai o le nei tai au lo wala usu mai. A talawantu le sunga ya Herman Courts. Ia, le lo mahuta mai misalato ainga mini usila. Ia, ma lolo soifo manuia Herman, manuia tele tiu te mawhaiva. Ia, o le nei fo i tai au mai se le nei weekend. Ia, saule a whaamatalanga mai Glasgow. Ia, mai le team Samoa. I le manuia i o tau mawhainga le sunga ya Jack o Pelonge. Le o tele na share solo le to tele o Samoa i lungo. O penga te whailangi ia i le manuia ai le sa tau mawhai atu i le pine apa mea. Ia i le vaenga o li i lalo le se lau se fulu kilo kalama le mafa.
tulanga le la sa tau mawhai le clean le si lea ta o le Clean and Turk lua se lau se fulu kilo kalama ia mai ia le lana si I wha lua ia ma le manuia I loa mo tau mawhainga muli ia e pei o na iai ia wa tele lava ia le wha alia le wha anoa foi leo o tangata pa ia ui lau titilo lau lia tea wa ia na wa ia mato I mana ia lava tau mawhainga le alo le aturo ia Jack o Pelongi ia o le na nasi ia e moane le mu e red lai red lights mai ia ma le wha matalanga na o le manuia just missing out ia ile si ilea si alo si al tatu tunu but overall ia o lai okay lava mea uma ia la fo wa fa maru si awa tu ia ile tatu o malanga ia matulanga pe ona ia ile fa moi le tatu tunu ia I nice Skotilani lava ta ia lava le matanga wenga wa onga ia manga nuu pitola awa matua ia ile taimile nei le tui ia male amaise lavao o matua ia e suela to whanau suenga whai ufo ia le malo o wao le ua le cat le suenga le mai ale suenga le cat le na whaatire ina le vai solidei ia o le a whaanga solonga pio na iai o le masina o ke topa ia le suenga fo ilia le spout le asata o le snappy le alo ta o le spout mai le level 2 level 4 level 6 level 8 ia ona o atulo le masina November mai asuenga le final exams ese ia tulanga ia onga o disio onga mo muala to final exam muli ai loa ia suenga ia malole amatala soiva November onisio onga e avel fa mo mua suenga ia tele malo ia ona fato asu ai lo le final exams ia le amata mai le soiva November ia tau le solua sulu le masina lava na November which is lua vai so le fa tino na il fa mo le suenga tele ia le vaenga le sasalasi ma le SC and Chase SC ia le alo fanga solo o le winga la fa matalanga I le apopo I mai pia ma fa mana tu mai pia ma tanga wenga o nga manga nu pitola awa mato na ia va veno tutongi ia mata upu alo mafana ia so mai se lava tau sanga sul malua ia o la solua sul valu o le fai tau I tula ia ona umalel masina nei o yulai tatu wanga tulo masina o kuso masina a toa lava o kuso ia le tu mai lava noa tutongi ia mata upu ia anai whanau o tapu nia lava noa le solua sul valu ia o le masina o kuso ia ai le lava le whamanatua atu fo ia tatu whaasalonga ia le lava le whamanatua atu ina ia waile se pisia le samanatua ia saua le pei ia alu le whaalawelawe sau le pei wa iei le mea e fuafua alu le pei ia tulanga na anu whamanatua atu I talane ia o le pitola aua matua ia mai se lava matua ia e suena ia lantou alo mawhanau le tausanga sulmalua tātou pātalo whantu I marono a polima ma lor soi fo manuia le vaenga le tai au ia whaatalo whafoila ina I tātou paanga tuke lau ia le uso ia langi ia masala toa ainga talo whantu ia tasi ia mai se fo ia senta ma langi ia ma lole soi fo manuia lo na I tātou paanga tuke lau ia ma lor soi fo mau ma lole langi ma ia le tua le nei tai o ia tutau ia whaatalo fo ilei na I tātou paanga Amerika Samoa le foto ama ua mai tātou whaasalonga ta mai a sali moa ia mai solo so ia solema ia olone mana ia lato ainga umalawa ia ma lor so fo manuia talo fatu ia fulto ia tifa mselato wa au fainga wenga le fo wala usu ia inal stakis ia ma lo la usu stasilo company mala unanga ia pe olele o fai mapo tu ole ma fan o le fianga Samoa na lua po le ato Samoa America Samoa Samoa nei ia le lo mawai lava no nai alo fo mafana o tatu tunu ia e fainga wenga il faleia
ia ale malo o Amerika Samoa. E Taipei la voleanga ia to tātou whainga paanga ma New Zealand ma Australia ngā luenga whaavaitaimi ia whaapena fo le vala talata ia o le avanoa lea. Ia lea lo te tala mai ai ma whaamafola mai ai ia au ia o Amerika Samoa e maua i la avanoa na i tātou tangata ia nga ia toi whainga luenga ia i le whalei ale malo Amerika Samoa. Ia, le o tau sulwhamini o tala tantana li tula valu tamana tu nei taimi ona o le ua tanu mai fo il tātou report il tātou maketi funga lei. Ai leo le atu ina atu tātou whaawifianga nei o le tai au tāna valu whaafonga le toi whaasalau na atu tātou telefon mai vai whanua. Ia, isa wali atu e tope me le tātou report i lea. Ia, tātou se mai tātou whaawifianga le tai au le o besa le sunga ia taulanga tangaloa. Ia, wha mai taulanga tangaloa tai au, lawa ia le aso fraile smile. Ia, wha mai ho inisio whātu pese le upe pese sa moa, whai oi matali. O lona winga, ia, whai oi o se tali le lei le isi tangata fia maua le soani fia maua sana maalu o le tai au. Ia, e ke le makiwa ia i singa ipu kofe, ma singa pepa pangi keke, whawhanga ai. Whai oi matali, whai oi ma whamanianga, ia i le isi a uso a tangata le nei aso. E awangi whai oi ma awenga kakanga. Tato se mai tato whawhianga, ia a umina latu tato pese, ia le se kau kamuka ma le tato report le tato maketi funga le nei tai au. Fia, por carame ole ata, fia.
fatu utata vale ilenetina wana ole tani fa mangalumai manatu gua faiva vale ilene ya lofa o ole tani se ifo imai sa oa emauna asaina levasa sa ilifofo ilana ise sesa unfaya Salamai Eteno for my mauna Mai fama liu liu ai E tau whae tene matama E tau ai o lato se Ai uli ma ile au wala Ma pepe se ile oriana Lo se Oriana
eso solo y mauna ele tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana mua fua matala leva o matua sa te wai o Samoana lo sei se ile Oriana lo sei Oriana eso solo y mauna ele tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana mua fua matala leva sa te wai o Samoana lo sei Oriana lo sei Oriana eso solo y mauna ele tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana fua matala leva matua sa te wai o Samoana i lo sei Oriana Talafalava o talafau mai vai whanua. Ua pāsia lo ia reka peneta i rana whanutanga i rene vai aso, lesi i tanga whau o tau pāsese mo ta awale lau pāsese la iti whaatase ma pasi. O le leisi i tanga whau, ua whaatulanga i lesi i tia i le toru se furu pasene, ma o tau pāsese i ta awale lau pāsese la iti ma pasi fua i tau o lo iai i le teminei. O le ata le talamanina le pūlenga o whela ua inga i lungo le lau ili le tau tonga o te tele, ua whaatulanga i aile nei whaai unga loa i alo tātou malo. O le mata upu lava lea e langalanga ai whina ngalo le mamalua awe ta awale lau pāsese. I le manatura nei vai tau ma le tau tau le soifuanga ua iei nei. Na ilo ilo ai fo i e le komiti whaafoe le pūlenga o whela ua inga le lau ili ele, o le asosio awe ta awale lau pāsese, matu ua tulo i le kāpene tamo se isi whaato whala inga, lea la ua maua le tali.
ole au nanga tau tele, aina yei fo ifa afita uli ina ua faa lia fina ngalo isio lea tunu u. Ile si itanga ua faya e nisio aveta avale lau pasese, ai ele i eise fai ungalo ia iai. Ole tu tau fela ua inga, ole isi vaenga lea o atina tele ilo tatou atunu u. Ole ulua ipine aureo Samoa i taalunga le tau pulenga i Glasgow i le vai asuna nei. Na maua le tamaita isi o me mamafa o St. Towers. Sa ia toi te tae foi ma le matati ai le vaenga o tamaita i fitu se fitu kilo kalama le mamafa. E le si malele se lau ma le fitu kilo kalama le mamafa. O le taimine i Glasgow ua iai pina siliva, pine aureo ma pine apa me mea Samoa. Ma ua matia foi tau muwhinga, a alo le atunu ui taalunga le fusu. Si a au maisi. E leo malo le tapua inga sa mua i vaenga ese le kilope, awa o faiva lava e tapua ia ea e malimanuia. O loo whanga solo pia talonga le taimine nei ma e o i le fitu se fulu atinu u, o loo awa ia tula tu sui. Wa a matatu sila le malo e ala i le mtanga luenga wa onga manganu u. I se isi a wala o na fiso soni ma ia i le malo telo Amerika, ia o onga lutatu atinu u. O le vai aso nei na whaatautai a ilefonatanga le fionga le minisita ia ono Paul ai ono Dr. Alec Ekerema. Whaapea ima le amepasa fili a fau, o lea malo ia Jared Novely. O lea fonatanga na mawhai o na wa ili umai tuwe o noa nga ima ia ile langanangu sua. A Amerika mo le whaalau te leina o tamai maanga waa. Ai o le poto sala lau mo alo mawhana ua Samoa. Wa onga le ki lava lea te tala ili tele wa avunoa. Ai o le malamlama fau i e wha upenga i nai le tangata soifua. Mo le sa ilia o sona na mana imanuia, ma tautua i nai a inga, a fioanga, i tu malo, e ka le sia ma le malo. O avanua umane i tari sepaya e le whainga malo o lo tu mai le foe, ina i maua e o tatu tangata nuu. Tala fauna mo le nei vai ngole aso ma ni telefo fuanga fianga i masio tatu atu nuu.
ai lue mai ai ko le rasta si I lua pang pa lo kau fongo ko e mama cheers music okay fa lue mai ai so okay so le sambo ngi ala e lue mai fa LA kung mai uma o so ngalu ni liu le ku ka makau alu yai au so ka ngal kung mai uma o so ngalu ni liu le ku ka bali alu ai te ale lue e la yeah Ina o fea e usu po ye ke o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti fa longo vai ngā lua polo ke kian malo la foi wo poi kum wenga kai mana ya te le ala avano le leia le si talu sanga ia mo se masini foi le video ila au te lo se falo lolo mo i masini oi papa ke harusa o ala i vai tele ile falo lo mo fa tonga te mo i masini le lei masini anga ta o ye kuai te le lava o te alua tu la le fale komiti talu sanga ia no ti elo le i vai tele se mata ia masini fiu mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele fa peasa le longa mo le motu tele sa la fai pe bala au mai fo numero telefoni 225 251 o fa peasa le longa i le 5 pe asia se fo ilunga o penga ta failangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited Samoa Agriculture Store helping you grow.
ole taimile watine vaenga le taia ole o se fulu male lua minuta leo tene le tula valu ya o tato whaafifianga na mai le au bese le tama i ta ia Mona Lisa Crichton ya o Yesu o yelo tato leo ma moi le lei tato amen iai ile na fatunga ya male na bese bese atuai ya tama ta ia Mona Lisa Crichton ya le tato Paul Kalame talavalava Samoa ya ele nei foi vaenga le tai au ba talavatu le sunga ya Epitimo ya ta manuia ya o elo fionga ma lo Paul Kalame manuia ya ma lo lo sai fo manuia elo fionga epi manuia tele tiu te mafai vai pe ona ya ele nei tai au fa talavatu le sunga ya Esra Manu ta manuia ya elo fionga manuia tele lo waso ya fa talavatu fo ya Cheryl Taravatu ya Cheryl malitotonga ya Vailolo ya my so baby David ya malole soifo manuia ya totole nei tai au ya pa ya tupia ya alpha malolo le atua le atali ya ofia ngai foi mama il tino ya o lo taavili lava fa pea ia le wili o le fa mai il fulu o le tale fe suia ingo le tau anna fina o sol vali to yo wa sial tato fan me telum to tu sole ola se kumu sole ola se kumu ya o inala no fa pe ya o le ala valai ya li maunga senga se o tama o tina ya o le au malo losi ya o la vai nei fa nau ya le lava no tava ai ya nafi ya tulanga na pe oni ai ya ele si tu enga tale vo enga le wa tole masina o kali tu low lava fa funga mai ya e lesi fulu vo ina le fa umi wa tole masina o fulu ai va to fa mai e fiu ingu fala au ingu panados inu il fala au fulu ya te lo ale le lava lo wanga ya tu ya e va ai le fo mai ya o tato tu lava va nga vo inga le se longa lava fa longo aku la ave melunga ya fato to tope lo mana nati ya o mana ya o le fa longo tu lo wole ato tol malosi ya wa fiva ya ele leila volta to ma sa il fo mai au mai sa wai leo o fala ang mutala vai ma fai sa o tongo fitinga ya e fu ele ngase pe ona yai ai mananto le ua mata tiu te mafai vai niso company businessi fala po tonga tu ma oti la to amatul tali tu la valu ya ma lo le usu ma lo so fu manuia tali la ma lo ta yao an nail ta yao to lo la fa fonga mai ya tau no uma yai le ma lo ta yao mai ta to market le sunga sua o le ko pai o le aso for raile la vai ta to market funga le fai night fa funga mai na wa usu mai fa sa o ne lo market funga le ngai ma wel ka ko pai nga le sunga ya masame solo ya la fionga ya masame ya maso mamalu fo ta to no i la to ia ta pena ina ia ta ma favela ya o le fai sua la la ma wel ta to vai su ma wel ta to ko pai ko alaisa fa pa la fo already le umu ulu ulu o talo o fai ma wele lu au o le fai ai ya inga utal tato marketi funga le ya wa tato fole ainga fo ia ka ko food court ya pe fato at talala to la tal fulu ya ona la usu mal taya o ta pena me uma ai pe la tato o si va nga sia le fionga ya masame ya male malu tato no le awa nafa la bala to mo te pena ina ya o tato wa tau mafaya ya mole malu le taya ya le nga mai le malu la ufai nga wenga ya mai sai ya o ele si tangata va mai fiu ava ko sang wisi fiu ava ko le pai mi pai fiu ava ko le ke pua o le fries mai le ai yo e fiu e nga mi ele maunga e ma nai ya mi ai sa mo le ai ya o le tali le mai lo tai au ya ma vai po ino fala au to titi lava radio tanto por kalamel tanto reporti o le marketi funga le ai o le aso for radio la fo ia ya o le aso le fala lo fa to anga pe ona yai masan yai tanto por klame fa nga solo mo tanto fa tala noanga ya male sunga ya Ryan
ia ma le whalaloa whaatoanga ia lato la laifunga nei mai se foi vai tele masale longa mo tele sana fai ia au male whaamanino whaamala malamaina ia o tūlanga pia nei tato a unanga ia a whalaloa whaatoanga ia sola tato talia foi taunu mai ia o le sunga ia Ryan ia mo se whapoponga le tato Proklame le awhale i tula valu i le tau nei ai o nei la sa tolu sutase le masina yulai ia to ina mai whaamanianga soifua mas whanau ia lau fi autus to suia i lunga le tato tuipi Facebook page mo le tato tuipi YouTube channel faitalia lava le tato Proklame ia matola la watu whaamanianga soifua mas whanau ia mo le sila fia le tato tunu te ilo le a me ima i lunga le tato Proklame whaamanianga soifua mas whanau ia ona o le tato Proklame lea ma le tato wa whalelo whaatoanga ia ai tu inastu ia le tato whaafifianga musika nei mai le awe bese malaisa ilisanga tari lo utama ia le neia sao tama tau te toi mana tua ai ia na ia tau tua aha mana ia mātou mātua ia mai se foi ia o le whaamana tuina le neia sao tama ia e mana tua i la tau a wha ilangi ia la lato folanga ia le ole a misilva ai le whaamana tuina o le neia sao tama se tamai la lone e pale lo lu e fai foi e mo se o mai pu ma fai no ta fa no male malini lo ma ta Toffina tu ina mai le tua o se forma I molo aina et fale ne rasa tu mai pe yo uluma folina se tamata Fo fi mai lo tamamo ni ina ai samo lo poi fa tali mai ai dei tamale sa tam si se tamai la e pale lo fai fuori mo se o mai tu fai le tra fai no male malini no mata Tamila watine vaengal taya o lea ua lua se fuluma le tasi minuta leo te inele itula ia valu ia manatu tato se mai lea ile tato report le tato maketi funga le nei taya ia pe ona taminaina ia ele tofaya maui le utomose Fatalo fatu le mai mo mai lo tato watu nu ule nei fo itai au matango fie
o le aso whareile, le aso tolus fulma tasi nei. Ia po le aso whaai ufo nei o le masino i ulai, lua afe lua fulma leono, talo falava, ma lo le soifua manuia. O lea ua awina tu sa awatu o tātou whaasaralaunga, mai le tātou maketi i funga lei nei. Ia wafo i se tātou li poti e tusa, ia o fua o whaeleanga ma o loa le mamalu o le tātou watunuu, o loo whaapea o na whaatawina le tātou maketi nei. Ia male nei fo i la taimi o leo ma whaatasi atu ma le sunga ia sua, ia awa le tūlanga o iai le tātou maketi le nei fo i wā i aso. Ma lo le soifua ma le langi ma masua. Ia, tae o manui maui. Anga leo le tua whai o whai tātou toe i tā pai fo i lungo o pēu ngā lungalo le e whaafunga mai o Samoa. Ia wala mo nei poka la me tau so o voi le tūlanga o le longolongo puia li lo tātou atunu e ale au nanga ma le tau tua. Peo na whai pāngai le tātou ofisa o le tau i whaamulame whaafose. Ia ma kākou TV 2AP o TV iwa fo. Ia ina ia ma whai o na māu e Samoa atua uma le tūlanga o fua whae le leanga. Ia ma maanga umo i eila o nanga i nei le market. Maro se fua. Malo whaafitai, la se tūlanga i el tātou maketi nei vai aso, leo tātou tau nuu fo i le whai unga o le vai aso. Maui olo solonga le lime uma o le wainga masani lawa le maketi. E le o tuwa haleanga i mai o lau whai whaatoanga, i mai fua whai le leanga, po fufu e whaatoanga e whapena fo i le au whai whala waina lato. Ia ala o nanga fo i whili maketi o le au whai teu, ia masose o nanga e whapena fo i le maruta e au. O le wainga lawa le masani yaso te tas, ia le alau tātou e le si ui o le neiva yaso, ia a o le tau walunga fo i o le nei masina. Ia le ala ua whapena o na tātou iai le neita e a matongo fie. A le wainga lawa na, e lo iai se suinga i tūlanga fo whaile lenga. Vi iai le li, ia ma fo i pētai e le whaafitai e ono le malosi e fua e lau whai whaatoanga. Ngā ruru ai, ia mga ngau le waho a wala lato o nanga masani mo se tātou tunu. Whaafitai olo o tu mau pēr le tūlanga o le o le tau o le mea mata le taimini nei a wale au whaatau. Ioe, o le tau masani o le lua se furu, le tolu se furu. Ia a whai fo i e se suinga o le tautalo i lungatu, ia ua me i tolu se furu. Ia a le fo, ia o le lua se furu lau fo, ia a fua ia i le whai o talo i le tautalo. Ia te aulawa ia o lo e whai a fo ia le whai whaatoanga ia le tau o lana tautalo i le tau na le lua se furu, le tolu se furu. Ia e pio na ia le lato fui tautua ma lato au nanga. Ia ina ia tali le manaunga o tato tunu. Whawhel tūlanga i le whai ungo le vai aso asfareile mas tonai. O le asfareile mas tonai, o aso pisi a ia maui, ioe. O aso pisi a ia o le vai aso i le au nanga, ai whapena fo ia. E whai waifenga whaatau ngai, fui tangata i o mamau tua. Ia a wale anga i mai e whai a lato whaatau. Ia malmanatu e le toi mai la sustona. Ia e mawaile wa no moisi fui ni tangata o le tunu. Ia e anga i mai, ia e whai alato whainga whaataunga. Ma lo whaafitai i o le nā ua mai mō mali tātou atunu o ia saunua fo i le sunga ia sua ia o le suilea o le whaalapapitonga le ACC o lo ngafa ma le tātou maketi nei funga le i le tūlanga o iai whaataunga le nei vai aso i le ngata i lea. Ia o leo tātou o le whai ingo le vai aso a le a se i mātou anga i atu i le isi pito lea se i sila mai fo le tātou atunu i le tūlanga o iai le whaataunga o mea mata ia ma wala au ese ma oloa ese ale mamalu o le tātou atunu. Ia o lea ua o mai le tātou li poti al maketi i le whaataunga talo. E tai fia talo ia luas fultala i le fia talo. Ia sila mai le tātou atunu ta iono ta fitu talo mai fea. Mai le isa ma naia le talo e wale whaalifu ia e mai se fo sa ilinga o se toona i o lea sa. Talo lea mai ale sa ia anga i mai a whai o nai tau sa ilisa o mea mata mo le toona i o lea sa ia ma se mea mata fo e whai ele tau singa le ainga ia anga i mai i nei le tātou maketi funga lei. Ma o mai i le si tau talo lea. Fesa o le tātou talo. Fale a lili. Su mai i. Sau se fam tala lau talo kai fia kaloli. Luas futala. Ia tolus futala tato talo lea mai a tumen mau. Potas falealit. Potas falealit. E na talo pe e mal tamu. Ia, e vai tamu e mal fai. Ana fia tau au fai. Ia, ma wala au fai tolu fa lima fa solo nei lunga. Ai ale tamu. Ia tamu na mo le tolu fulu mal fast food.
paula. Na fai unga vai aso te sa wai po aso umala. Aso umala. Ia le na. Aftai tato atunu uanga I mai atu manvao le I le marketi funga le ia le maua tau talo tolus futa la ai tai valu talo ia male ta amu male au fai tolus fulu anga ilunga fast fulu pe afai ona tau sa ili se mea mata ia anga I mai maua foi male tau uli fiel kawal kauli tolus fulu tau le tau uli le fa alu le taimi le nei ia le maua le mea mata pa ulo na tau ia te anga I mai le tato marketi funga lei ia fa solo atu tato li poti I le tule ma nei o le taamu o ka taamu le masoe sa lei e fia kau la ko kamua tina ia ele o I la le tanga tau ngara kamu ia ai e poringa mai e fa ia no musalo po de limas fuka la de aku ia ma nei le tau le ma nei le la po au taamu ia ai mai se lava tato watu nu e fia e tau samil taamu ia anga I mai nei I le marketi funga le fia tau le au fai paka 2 5 tolu se fulu e ale ato koko 5 se fulu ia le tau le ato koko le tinalea ia ma le tato au fai paka le na tolu se fulu anga I le 5 se fulu e lo fai lo kala ia ma ngai o kamu ia ia e le so panga me lo fisingo kamu ia Isao. Io. Wa sau e nga vela mai a mai male suka sei fa suka. Mo ma kwa fe u. A me sila le wo lo ngai le la ofisia. Io. Ai afa ape le ai le fa alifu. Io lo ngo ko fo I me ko ava mo fa alifu ya oi. Ia le na si mai tato watu nu ia ole tato me mata le na ole au fai paka ma na ia le la popo au fai masoe au fai paka le ta I tolus fulu nga ia tu lunga le 5 fulu tato ato koko le e 5 fulu ta la ta wala ato koko na ia de wa tu kamu ia o kamu ia le ta amu le vai ma na ia ia nga mo a inga fo to la iti lava la to ile ta amule pe lua kama mea ia lava ia la inga ia male tau o tau talo ma na ia talo lua ia le kolsfudu le ia fai si tele o talo pe ova tu male o pe tai fudu talo la popo afia kawar kalo la po ale tolus fudu fo le tau o talo la po va isi si la malta to watu no ma na ia o tato tau talo lea ioi anga I mai pe afai na sa ili ai fo ni mea le kale sia lai fai po ani sa unga o fai ia o I ai ke mau ai le talo le fia tau lu au tina lua ta la le tau lu au la le masoe le tu mai o mai sa o konga ngofo kaulanga le mo se lu au o kuala lo mo o le fali o le makwa ke le lau vai le lua o si ka kwa ui ia anga I mai fia maua se tau lu au le maua le lu au lua ta la mana ia le tau ufi mana ia le la po ole atona masoe na ile ia male au fai palangi ia male ta amule maua le tau I le ta amule tolus fulu ta la no vai le mana ia anga I mai e fa tau sau ta amu e le o ka amu ali masoe wa ia kula uma e ka ngoya mol ka amu le o lua lo fai do sak ioi luas fulta la le au fai lo te va ia tu ia le au fai paka ale au fai palangi le se I tau sa ili atu le o ia se tau I ai ma na ia le talo ia kolsfulu le lo kalo kolsfulu ia tolu se fulu tau talo lea Io ma na ia e fai si tele o talo pe se fulu pe ova fai mas fulu talo ia e mau al tau talo lea masoe ia o le popo fia tau o le popo se fulu ia
fasefulu le ato koko le te maua le ato koko fasefulu le koko maka ia wa fia ia o le au New Zealand ma Australia e inu le koko maka pe a fa watu ia le maua le tau popo ta isfulu ta la ia la popo amasoi salo le ako le lusufuka la ia anga imai ele le alo sau e te sila e te talitonu ai se fulu ta la le tau o le tau popo le masoi o au tafa se fulu ta la le tau popo na ia male ato ta amule au fia ka wala akamu kolu tolu se fulu le ato ta amule sila mai ioe sila mai tato watu no ioe fia tau ta amule lua se fulu tau le ta amule ta amuetas naia ioe ia ole au fai misiluki fa se fulu le au fai naia le au fai misiluki la poa ole ufi ia tolu se fulu le ave ile tau ufi le naia ia sila mai to telefon tata wa tunu e fia maso tau sami le ufi ia le maua le ufi nei marketi funga le tolu futa la sila mai le la poa palai ni ukini ia anga imai fa tai anga imai nei le marketi funga le te maua mai ia tau o fua fa le anga ma lo ese le mamalo la fa to anga le o fa tau inai sila mai se fulu ta na tau popo pe a fai na e tau su ese popo e fai el koko la isa o tai au ia ioe sila mai le tele o le mea mata su i fe filoi la va ai ma fai la fi filinga i nei le marketi funga lei au fai io le au fai palangi o le au fai paka ai tele le au fai tele le mea maka ia vai ai atu fai si tele mai o tau ufi nei vai taimi mal nei ava yaso la le tau le tau ufi tolus fulu ale aluai le ufi wea ia e fai saunu malita mai tolu se fulu e tau tamala po ai e tau le paelo fiu le kau su ele fiu kai milinge le tele mo meo vai fo ie fa na tura fai ai a fai la ai sa ilinge o fiu le mo le paelo fiu luas futala luas futala fia tau ta amu luas se fulu mana ia la po al ta amu le io anga imai tolu se fulu luas fulu fo le tau talo luas fulu le taamu ia luas fulu fo le tau o le paelo fiu vai e te maua umai tau pa ia o loa nei pe ai anga imai le marketi funga le taimi nei tele le taamu sila mai sila atu masoi sau mai a fenga o ka se manga ia ka fia la tau ia sila mai wa tanga mai fa se fulu lima se fulu be fa se fulu fa tolu lua ia male ato ta amu lima se fulu ta la ma naia le me mata ioe mana ia le ano ta amua ia lelei sila mai ia anga imai nei sa ili se mea mata li nei o mea mata li marketi taimil nei o tai au lea kele ka mu ni kai au tele ta amu to mana ia fia ka o kako ako lea pa mole lima se fulu io lima se fulu tau tato ato ta amu lelei le fis ia faalifu wa ya wel kamale male au fai palangi fia fol to tele tau samile fai ia au fai palangi mo se faalifu ale ainga mana ia tato tau talo ia le fato a pe foli male fato a tau no mai maua le talo
ta iono, ta fitu talo, fia kau kalo. Luas fulu tala te mau ai tau talo le sila mai ai. Ioi. Luas fulu tala. Ioi. Tele talo lava le ai le inga pe anga I mai fai lau fa tau nei le marketi funga le. Ia tasi ia tau talo. Sila mai tato atu nuu. Fia tau talo. E fia tau. Luas fulu. Mana ia tau luas fulu tala. Ai le lava na su mai matala mai au nele marketi funga le e fa malia ina ia lau filifilinga pe sa nei. E mawale au fa ipakana e sisila mai la popo amana na ia fa ai. Ia malafo itu ui lewo ai aku kau ulu. Li e masoe. Ya mangaya Ya lewa ko le maopo. Ioi. Ya msalo po le 5 ako. Ia na sila mai tau le ato ulu. Ia o au fai la popo ngai kasi ale au fai ai lua fa alifu e mawai. Ia matalo oka. E lua kalo ia lava fa alifu. Fiwe wa il mea mata mana ia la po au talo. Fia tau tato talo la po. Tolu se fulu sila mai. Luas fulu ai tolu fulu talo la po ale mana ia talo. Mapo talo. Mea ai anga mai mole. Fai au lau whaataunga, fai lau filifilinga nei le ano ai ma le tele o le mea mata. Ma nei le tau le mea mata. Maua le tau talo tolus fulu, maua le tau talo luas fulu, maua le au whai luas fulu. Iyo e tele le ufi, tele le taamu, tele le popo. Iyo e le aise o loa e le o maua i nei le tatou maketi funga lei. Ma nei le tau ufi, ia ai atu fo i le itu o fala au aina ia lea tele le maukeni o le Israelu sa o ilo fala I kua pekelo le Israel ia maua le tauanga maua o fo kauanga o su el kai o le sa ia maua le pepa tamato o le fiu ai o le moli ti polo so se tu ainga fuala au ese o lo maua nei I le tatou maketi I funga lei nei Io e awai le lava ona e anga I mai. Whaatau le mea mata, whaatau ma le whala au ia awa fo I le fonga tau mafa, ma le tau mafa pale, ni ma le soifua malolo ina. Le nei vai tau tato iai mau keni ti polo, o le ani saina, o le tamato, I ipu tamato I te sila mai iai, o le ti polo, o pipesi fo le fulu, nei vai tau masoe ia, au ngā le ti polo e fai e le vai. Io e, ia, Mola tau lea ia ngai mai la tau malo la tau fo I New Zealand fia tau mafa le chips ia lea lo mau le kanga chips o le koko sa moa malu koko malu wa umona a fa pa u matu I le fangu sa moa la fa yo nai tau sa ini mo fo o le ili le nei vai tau o le vevela fo yo isi tai mi o le aso ia a ngai mai fa tau se ili mo au malo io e kanga chips o samko keke sainga le masi popo ai maua o mai nei le se o loa le maua nei tatou maketi funga lei o loa nei le mo o mia ia so uma amasoe la mo me lopa yoi maua to atu e ai atu le lo pa wai o aso la o ka pe me fia le o mai pia tai mi o tuto tasi mal te wila ia I fa tau le lopa ia le tele le o loa ese e lasi fo I lau vai pe e sau e fai lau fa tau tamato fuala au aina ioi suto tala le pepa tamato fulu 5 isi tu ainga pepa tamato ia o le ku kama e valu tala fitu tala pepa ti polo ioi oka le lasi o le vaai ia male su I fefilo I o lau filifilinga pe a e anga I mai I le maketi mana ia tamato la po ai masoia o ngai fai fai sanuisi Sulima ia le tau le tamato le sila mai fa 5 tamato la popo ia me te mau sulima tala anga I mai le leila ku kama ese ia ku kama le sulima tala le pepa ku kama fia tau mau keni nima
ia te maua le maukeni 5 tāla se fulu tāla i tatou maketi funga lei maua le esi o le sanga le mana ia o loa ese umana ia ai le lei lava ona e anga i mai ia ma saili ma e fili ai i o loa ese fuala au aina ma fuala au tau mawhamata ia ma mea mata o loo maua le maketi funga lei au le naua mai moa mai le tatou watunu tatou li poti o le nei tai au le aso whareili au wane ingalo ia te oe tuli tau mai le tatou li poti i le aso a tai au ia e te anga i mai ai le maketi i funga lei nei mo au whaataunga le tatou li poti ni nā whaasoifua ia mo le nei aso manu te le ina le nei aso Samoa. ele nei foi vai ngale tai au e pe ona ia le ona fa tu tai atu le to fa ia fa so to loa ane seto sevelio ia tanto por klame mal fa loa fa to anga malo soi fo manuia fa so ia malo foi le soi fo manuia male langi matafi lo tatu tunu na to foi wa matal tele nga wenga mtiute ia wa fa le mtango fa yungo nei va ia so mane ia so fa leile ai talwai ona tatu taimi ia fa tal fatu ma o falfatu fil tatu pa anga masani ia pulenga foi ma falolo fatu anga ia le fo tatu terno ai ala to fala lo e pe masani ai ia ne foi a sofrele correct ia se o mais tala o mais tatu falolo ia mtatu fala lo ia talo fa sa mo ilo mai mo fa funga a faisa misi se va en ile ya so mo vai ma so tuna tuli tau mtatu por kala mini tele va en le tapisa ia tatu por kala mini tula tau ia e fuse mitanga tono le falolo na tulanga le report tato market ili sele nga manuia lo ye so lava se vaenga fuala aina la fa io ia mala auto ia tatonu lava ia o chef son silile al falolo lo mo fatuanga isana me fenga wenga o se vaila au chef son ninga ala se onanga ia o le fa matu atu ia mo tato lo fa yatina e fatal vatu mo folo vatu tato por claim ni tula tao e fa yeso ma o fatava ia mala so tau ia e fatalo fatuai ia mai fai mafonga pusile pulenga mala fenga wenga al falolo lo mo fatuanga ia na la to tasi sale longa mle lua poruni io lo tautu ina sio tatu tunu fatalo fatu tatu pa anga fatau ia lo mfona mawala vano ya sia ia le ngata ilea o fai pule mai tu malo te tas ia o mawala vano ole upuai fifa maforta tunu lo o le talito nuni lo ia eleta mate e no o le watina ise sele nga manuia mo aso asa ia ole na ia e fatalo fatu fo tato official malu un fen mo ne no ia e fasala una fo tato por kalamia se fenga pa anga fo ua matua mausalire mawa pa perago e ro ko murugago ia ole na ku morning Samoa ia la guede ia fatalo fatu nei tai au sa mola tinu pele ia vele so fa man malo isu keviso ia so fa la vale ona fail va venga ia auto to so ifua ia mo so ma to wola ia fatalo fatu nei tai au fo ia ola auto mo atu prato pokala mili nei tai au ia ala le ma to fa la wilo ia oni tapenanga fel fa lo fatu ia tu mo te e atu ai le tau tsal so fuanga o tatu ia nei ia ola so nei ia ola so mun muli tatu July ha sei por tatu fala wilo le sa fa alwina me matango ni masina ia le fa pe e fa alwina lau seleni pe te fa tawina se mato machine generators por le right and more ia ne nga va ale le 2% to sia ma tau masan ia le sola le fa pe fa umaina e fa mutalia inai ia ai olvesfo ia le mata pena mai fo ini fala wilo mo le satama ia ole o tatu generators le sa fa alwina ile 2% off ele ngata ile generators al inverter generators atala no ile inverter generators i utatu tan no ile kama fo ile se leu fa te tainga ava pe generator inverter le fa nga kung i ka ko official le fa ka fa ka no
tātou te tala noa lava tātou tātou whaasua. Ai rila longa se leu. Kama whainga le pia silence fo ilili. Pia luna le linga na o loa au mai whalolo whatoanga. E le au ngā ili tangata. So iei fo ile au ngā ili tangata whaatau. E le ngata i le maua e rutu per whalolo whatoanga ia ua whaleatina e ino sio tātou tunu. Ia e mawhai fo i ona e a whaape whaakaungi au tēnā meitas whae whaape lima. Whai ona e tanu au wha rent. Ia ona mawai fo ile o le naala se lingi i tūlanga i tau generators. Ia tātou minoi me fo ile i tūlanga i mua vau. Le sa wha aluina losu paseni. So o tele ia mamalu da tunu sa lo fiat fo i whainga whaatau. Ia ona tūlanga fo ile o tātou malela ka pi. Especially communities. O a onga, o wharisa, ia o mtanga luenga malo, ia maso o lavas whaala patuputonga. Ia le sa watu e tamu whai e whaatatan noa, ia to inga masini nei. Ka male ngala woso e lunga e alu ala, ia mua le vau wili. Ia alu mua, koe sau, me ila lo ringifu. Alu mua koe sau. Ia whapena i lava, ia o te fia pai whai ni tai au, ili tūranga lwaila. Ai onan man mua tatu taimi. O le uti tatu taimi. Ia o te fia whamanatu ia sa mola tunu upele. Ia ili pa ua tatu waila au lo whaalu nei. Ia matau tio. Te mini, o le leinga o tatu pa uni e whai e whalolo whatoanga. E anga waa sa waa. E anga waa funga lei. E anga waa whai tatu lala au tui vaiteli. Ia le fia whai loa tu ni tai au, ia le pa ua tatu waila au. Ia leu whaalu ina tatu waila au whanga pele sa alua se lau. Leu wha pa uina se lau fitu sifutala. Ia manai whai ni awanoa. Ia tu e watu i whai se whamanatu si o tatu tunu. O na o le tele lava o si o tatu tunu. Ia e atu lava e le ingpe mita. Tu langa le whanga pe. Ia e o risi ilo makua marisko inga whakua ke i lava lumarkisia. Whamai wale whangambia. Ia e fia whai loa tunu nei tai au ma whamanatu o tu si o tatu tunu. Sa mola tunu pele. Ia lea ia le upu ata ma whai ngā. Pia la lea upu ia na se whangwhangu ia se whamanatu o le whaloloa. Ia e ta ua pe mita. O lea so isa longo tala e ile soifu mai mau. Asia tadi es futau sanga le sa whaapea na sa o afian malangal maliuma le oti ona le whaanga ina le waila au. E ta ua lau sanga le mu. E ta ua le whai lau pe mita. O le pe mita lea. E mwhai ona e anga waa i le whaatau ina le waila au. E le ngata fo ile le tūlanga o le puipuinga ui. Ha le puipuinga o le whaloloa po o mātou i whaatau ina tu waila au. O le whainga paanga le quarantine ma le whaloloa lo ma whatuanga o whaisi lewa. Talu lava ona whaavai ma le whaloloa ma le company. Ia so la ma so ma vai ia sa fai whainga paanga lea. O le whaatawina o le waila au nei whanga pe i le pe mita. So e le fōura le mea. Ia o le tatu waila au whanga pe tasirita. Lea sa whaatawina le 5 futa la lupa u le fast food temini. Ia e lua tatu waila au la alu special temini. E le se special fo ile e whai whea uma. O ke taitonu au i o le special lea. E alu waila alo tau. O le kalafi o le o langalo e isa moa ma le lalo langi ato. Le arunga i runga. Al kalafi e whalolofa ko anga le sa uanga ila. Pia tūlanga na o le mitmitanga na ia ma ua nei ia matau mai fo i whaala wiloa o loa le matu whaloloa le matu company. O no le tūlanga o le sosoani lau tele si o tatou tunu. O le toe nā ma se la ina le tau tār soifuanga ia o le si fo le pensingi. Tatou tā lia fo i lupe o maunu le te poa nani. Le la wha publish mai fo i le tatou malo po le government ia le tūlanga le tau fo le pensingi. Ia talo si ia pa u. Ai lo fe me ai fallo fatoanga ia lo tu ma te ia tu i tau tāso i fuanga ia msosoani le malu lau tele si o tatou tunu au wata tu watina e tau amtamata ia le ngata fo isa mua i le tūlanga le tasi aso a tatou fitu aso fo i lau fitu aso fo i lau alu pa u te mini le 5 lita sa fatawina i le se lau 5 food lau pa u se lau fast food whangalafo po le sting pe na lau i loa i si o tatou tunu ia lo na tasi lita le sa fatawina le fast food 5 tala le ufa pa uina le tolu sulu tala ia mana ni fa mama venga va ile suile ma ile suile ko koe ia po le taulo to esea mai tau tato lo ia me fa tau e pe fa ila pe mita to telefo initial malo da tunu sa fsing ia le tulanga le umir fa pe mita tasi lava les no la tu lava nei apalai nei mau me ngila ka o le linga fa pe mika dia e ma fa ona tala ila tupe e pe lava le sing avta vale fo ile e mau ma information ia pe tulanga na o pa ia le vainga e ta ua whamanatu e ta ua whamanatu si o tatou tunu ona e o tele lava o taimi walu ia maso o sola so tele ia ola mai mau po whanu le vaila au so e le playminga le whalolo whatoanga e le playminga tangata e playminga mātua ona le tūlanga fo ile le o le teu maluina le vaila au e te tau ona ise po te tuu mau ona ili si ta mafo ile le e alua whangalanga vau ala e ku vai la sa welcome ki ki fa pe ofieng ia sa wa ingu se tu lo fa chao ia mai mau soi fu no e tau da mau chino le ta to pulenga kreke o tangata
whātau le vai la au, na o le tangata e whai whātua. Saul. Ia o tūlanga na, wai e peona mali e whare whāsoa le usun ni tae i le whatau ni le pēmita. E ala ona whai le pēmita. Una o la iela tina e matulanga whapena. E le mawhai fo ila ona mātou tu ono ina le vaenga. Mai mātou te apa fo i le malupuipuia. Ia su tātou tun le ngata i le tangata. O le atina e. Awa e ia vaenga uwa yus, ia ua le manuia le atina e. A iei vaenga ua vai le palaina, ua le o i se taununga manuia. I le winga le whamtalanga, o tātou vai la agolo o iei, e iei ia fua whatau o lo whapi ina tinu lo lo. Mai watu whawautonga, e tā ua le whaitau wina, ia o vaenga o ma, ia ua, ia le nofo si le fisu tātou tunu, ia ua lava le mea leo le suina le vai la au. Ia matulanga whapena, i le vaenga lava tātou chemicals, i le whamawhai o le nawatau ale soifua maloloina, e sili le pui ana i lo le teitonga fitia. O le nawatau ale whalolo whatuanga, mātou te whesoasoani i lau atinae. Helping you grow. Ia o vaenga lani, ia ele mawhai ono mātou sopo fo i le isi vaenga. E mātou te iei lava i le whaamalmalunga o mātou ia temini. Ina ia mawhai ona manuia oe, manuia sa mo atua mo le anga i luma. Ia o tūlanga tau veila au, ia ua umona mai o io vaenga te tas. Ua uma foi ona whatauina, ma ua tu whata foi i tūlanga lo iai ia vaenga uma vai vai nei tato veila au. E pela o tato vaenga na o le witkiles ia po vaenga o le veila au o le fungicides, o le veila au o le herbicides, ia mal veila au o le insecticides. E o ngā mo la au tō, e o ngā ia mo manu. Ia po ila tō fo lo iai vaenga o livestock. Ia o tūlanga o mana, ma e iai veila au e sosoani le whafuaino le la au, o le veila au e tine ia le inseti, ia o le la au, ia ma le inseti la waitonu i lau manu se itulo. Ia po la watina e fo iua liai, ia o manufanga. Ia o le vaenga sa pa ia mo mua le uso atau ni tula taia o tūlanga tau masini. E tonu la vai e whalofa to ango mātou whatau ina masini e mawhai ona whaluine le maa, po masini whaunu po nei, po le Power Works. Ia o le isi masini o masini 2-stroke. Ia o le isi masini o masini 4-stroke. O nei vaenga uma. Ua umona vai ina, ia i so lava ia se malamalama anga mferona asia, ia tonu tatou whaloloa ilana mana ongolo o iai. E mferona mautoa tatala ni vaenga. A whai lava te susu atu, ia oe lava ia tangata te whani le 4-stroke. O lo iai masini 4-stroke, ia po le masini lia. E alu ese lava le suau, alu ese le pensin. Ia po masini 2-stroke, e sui ina le suau, ile pensin. E ia tatou mo vau ma masini whaun po nei. Lo weifo ia tatou a masini alu le maa. O le whamoemoenga lawa i o tātou masini. Whawhaingo whia unga luenga. Le miti tangata whainga luenga. O se vaenga fo i le ne mverona mo e se best result. Ia mai se whelau taimi tau le mana o mea se tupetongi tangata whainga luenga e peona masa niai. Ia le alawa i o tātou masini fo i lea mo leang whaamaluina lava. E whaftai atuai fo i ia i le nei tamali i o tole a fōwa ai. Ia le asai a whatauina, ia le nei masini. Ia le ngata vai lea, ia le whioanga nei o sa mata. Le sa matua masi i mai lava ia matai o lea fo ia whioanga. I lato te moli mawina, ma wha matala ni fo i. Whai lea sini tama ia onga, moli whaonga ina tātou masini. Ai le whatauina. Le winga wha matalanga ina ia awane i toi ia ese ngulu muli foi lea o vaenga ni te uwhapea ua le tupea le mātou tila o mana malama. Ia mātou te wha mana malama o vaenga ia ai le whatauina tangata le masini. Alu malamalie mātou tena nofo malitaton ua taliton wina le tangata lea la mātou o loa mōla nāti nai. Ia ole nai whaftai te fo ia le usu ia Desmond Jang Ting ia le whatauina tātou pou malu futu ia sa whatauina se lau pou ia i tūlanga lo ia lana whamiringa o tātou la au tō o ni te mali i o ia fsoswani fo ia e sa palaini so whale ainga ia ai donate fo ia tātou pe o mawhanga lele ma tūlanga whapena whengal fong tau mawha o le wha mawha lawa ia le vaenga ia ua lawalunga ni tūla tae o le whautuanga mai valvalusia o whau ia e watu fo ia ma ua te tui tui wha mole tau tuana lau saunga le mu ta maa matina matua a whai o lo ia se tūlanga o le vaila au tonu so o lo mota whaure le se pusa e te umalu nai a wha pele i mai a ona wha onga ina le vaila au saunga luenga tu ule tonu se pusa loka mau pe whaile le se potu ia e sepe lai ia tatou mene mole o la malolo ina o le tupulanga po tatou follow e temine tua malo si o le saangole ngole
Thank you fa pe se papa punga vai. Ia ai e watu fa vautu nga fa amol mole tau tuana lau sanga le mu o le sivainga. Au wale susunuina ia tatu vainga ni veila ia ele ngata ina afia i oi. Ia ai ole ata apere ia. Ia mfalanga ina le ele manongi o meane. Eli le leise lua se tulou tanu nei vainga le veila a fai o totoi tu se faka maulunga ele au ele whanau pe fai le leise pusa loka ia mo le si teime o ngalwenga. Ia o le fautuanga na matatu faloloa ia ai ele fai ia i foi ia na tatu pang fatau e peona ia tulanga i le lolofi tu fenga fatenga so la se vainga me fenga lwenga titi se pa ese me fenga lwenga telling o se vaila au se tanga pala o se tanga fetilesa ai asa fatula au mo le tam fenga le e ta pena ia sa mo alu luma ia mo le tulanga lo e tau se fuanga e le i se vainga fo le postemi o mato malu lu e tulanga lo e tau se fuanga su ia fe numera ia tapisa solo tulanga lo ia tato malo tato tunu o lo mato no fo ma mausadi ma mato maua Italia tu so tato tunu lo ia ile ngate leuta au tai fe ngate fali ia so lava se vainga mato te tapena mai lava se ai titi lo emna me po se fingota se pa ia mo na sau tato lo faia ia le fo ia mata faioi ia o le asia nga tai fale susu mai matala mai out fa lo fotonga ia ele asia va no sio ke lo pine fam talanga lo we kai le wa furis container mo ki ngo ka eu ia a flow this container fa lo fotonga lava tele sa pala tono fa lo e tale to yana la to tasio to inen mo tele sa la fa ma le lua u pone ia o le na o te le lava vaenga ua tofa ia le pulenga te wala fo isui o le tātou whaloloa o whatoanga ki le tātou taradoanga ma le tātou whainga paanga ia mo le rei fo i tae au le asfarele manatu o le ale mutai ia tātou taradoanga lia fo i le vai asfau ia mo seisi whau ponga ia wā wha la wiloa i le taimi o le unanga le tātou whaloloa o whatoanga ma luia tele nei aso te uta mga aluenga o le awhenga iai. Malo ina o fea e usu po ia si o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le fel komiti falongo le vaenga lua o polo kikian malo la foi wo poi kum wenga kai mana ya te le ala avano le leia le si talu sanga ia mo se masini fo ile vidia ila au te lo se falo lo mo masini ui papa ke harusa o ala i vaiteli ile falo lo mo fatoanga te mawai masini le lei masini anga ta oye kuai te le lava o te alua tu la ile fale komiti talu sanga ia no ti elo le i vaiteli se mata ia masini Fiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asi fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Taimele watine vaengal taha ole o tātono ne malei tu laiva ia tawa lungal tātou por kalamele na fale loa whātu anga pia na whātu taia ia ele tau whaia whāso tauloa ane seto sabalio le sunga Greg ma so le sunga e Ryan ia pulenga male o whainga vengal fale loa whātu anga ili nei tai au ia manantule o tau lunga toi fo imal tātou por kalame tā lofa lava Samoa ia male hanganga whātu tele lava ia tātou paanga le whalaloa whātoanga mai se fo i o le Fexco Company ia langalonga soma alusi le tātou pulakalame i le nei fo i tāo le asofa Riley whaaftai fo i le malo le antunuu ia mai se nei tātou paanga i so o staff o le nei kilope ia pe ona mai moina ia mafuta mai lunga le tātou lai whamanuia tele le atua le nei weekend mai se ia o fofanga sole pe ona iai ia le nei fo i vaenga o le tai au ia tātou se mai ia ele tātou sota inga tu sa au malei teo wha malo New Zealand ele nei tai au.